So e chani VJs kan lock food dong pe ngini gym ne wan wadonyi system wan no ngarmo entieno lako makilwon yeni VJ confidential ti senior waba pe na no be ka loko film so it ngini dong pe ka be routine mo donyi industry pa ngi ko no ngomarachi dana chalo senior wa mo do mo donyi industry kuma no senior wa dak chunye bak pe mabe ko wan yan chalo wan VJs mken ni dan chama kente no movies mken na titi loko maraji kum VJs mken ni so connection mo madi food pe kana bad wo manyani loko wan ki nyemon mi ko go machani VJ Adamson mo loko ni kelare mi de bine gam movie sa e te na ku yai promote on movie sa ka wa ai ni chudi mabe pe njibi ni mero ripe achudi diet watiki Sabregion watiki Acholi watiki in fact Acholi watiki Sudan watiki Acholi mati Uganda kaini watiki diet so pe mi de ngara cheli ken chama ken ni ngara cheli wengo we all know so networking food ke de pe mabe toal and about VJs mon ken ti achela rio watiki VJ mon ken ti yung Pawel zet Pawel la ngara kiloni VJ Lizi when go on a chim get cham go bokolo when ke Adamson no go on a chim and about VJs mo ken ti football okay to the duration, mother bed the movie translations. What are some of the challenges maybe facing, and how have you encountered those challenges? La peni mabe ni an get for lo fil lo kana dal lo do gong mo cham ke ti lo fil aga wore no raj ko jure rajal ko jala do ni raj ko garba di biru ko ni ko ngoti mo ni pi lo fil ma met so fans lo ci ko man eni ngini ki wan football danga gi money pini ngara money ko doni gi money tilo ko ngachani pingi yo gi money rob o mi kare bu ngara money pen chani an chalo VJ Bembo ati mo happy ariwa bichiken so tilo ko ni atfu ati kare mi improving nyomingo me metu ngeche kum gi money so in ke go na chi wa ya no chalo pe gonti kan then nen yo me ken mi lo ko ne pe yara so challenge ma challenge tin yer maduon ki bodano gi yer me challenge tin la baba money ki ni mo ko yer wa mana so lo ko no be raj ba ki ni